Hi guys, welcome back season. Kena puan kau mengkeren kandidat. Katung menjing lap jonga. Balai bon gibru kiba. Du ikan kejam lana. Kalau kita mau long duna kam tam mentaki puar. Belak duna apa kata kam. Balai. But kaya kadau bapen long kun samla jongi. Bandu kam. 2 jam. Ngana kelingan jonga. Ngong baik ba. Tapi kuai kena kam ju ap ya noi no tapi dei ban snatu kum na ban yo e kena pide ban tre kata de gawe you have no option kam don option ya pisah don option tapi kuai pisah pide ban tre ka ya pisah love speed ma money love speed pisah ke ya ke jingklo jong bro ada pikloi ban le ke kam ke pisah kawan koloi tapi Islam kepisar kawan Islam ngai i ba pun ba nak deng jong kun samla ki ba komplain yang ta kam ke jam ko mangaru de we bom pat don kam don jam andai nga ngam ju ap ta opportunities hadu dak bande yo e ta kam ka ta haswa ban yo ya kita kam ke jam terai kan ke boyo tapi don lat don lenti sang ke kam business berit terai kan boyo ka yang ni menta kalong be banyak spek katkum ka knowledge jongi katkum ke graduate jongi nanti katkum ke tak qualification ke jongi ladangi dap degree ini hapsu ya kita ka kam ke jam ke parit ke jingsiu nanti kata de ke ego ke pengidon kum ke kasih nanti ya kata ngalap abun ha na pedang jongi ke pas graduate ke pas master nanti ki ong be dan kam na kita baru tulap rudrit ke jingsiu tengim kuat ban lek pule ngim kuat ban lek tre hak kita namar ke jingsiu karet tadi nak tak dau bon gidkar kiba wan chane ba kitre je ke ba pi kentai udkar wan be utre be tadi nak tak dau nga ong pi sai sen kam ke ba pimmon ban tre kam ke ba pimmon pc ban tre udukar wan chane ban shong du chane sari khasi bat uyo kam balai namar utre be kat ke bayo survive ipat kapa kibru jong ipat ki depend be ya kata graduation jong ki kita qualification jong ki depend be ya kata ban yo kita kam ke jam ke ba arpo hajar lai po hajar sopo hajar kat bayo silak arla ja hang ne ngak kwa ban encourage ya baro ki kon samla phim de ban up ya kita kam hadu da yo kita kam la da pule la da pi dang continue ya kita studies chung piru snobha tre kat ka bayo ka da de ba pi tre rekat bat kali pule le te khamba susu da tre kat bayo nice ngabre kino jingkran jeng piru tre be kano kam rubem tangba pide bas ngatu pat profit na kalas na iyo pitre tahang kalas okay pide bas ngatu ba kena kam pila ada fast ma the beginning kalas kan don be hapo lai banai pide ban yaisha lara kam jong phi kam se so hapo lai banai pila ban shift pada da kawai pat kejai namar ba da phi continue be yo kalas kemod kan kecit bahan phi ja pin loss issue kenang ban awak je kata kelas depan shift no na kata kepas pila sedang shift no nak syakwe pat tek epat pihak ban wat lan wat kata kelat kelenti tek epat ban sedang ja tadi nak kata kedang oi pi dada pikwa bakine ki bru nong we kenom yo kam ke jam hang ne pi de ban tre kat ke bayo ja namar ba ladapi ya kita kam unong we one chane usim no ya kita kam ke papi bad hadin bad pensalit persya ya kita kam bo tre kata ada problem ke jongi mentai kon samla apo rikasi ngai i ba kacha bangale ngai i be kit khar ki wan tre okay ke kam ke ba khasi ula tabayu pak ke khar bale namar ke khar la tre islam but akaju ke puar mu trebe kat ke bayo
ada ke ba si hajar arajar la hajar bayu karena ru utre be tang bala yu ban syong ban sa na la be kat ba ni per kita senang ngim juhun ni kata ya ngihur ko abe kita ki ego jung ban mang satisfy ya ego jung gede ban yo ar hajar lai hajar sa hajar si banai ke kata dagi ego jung khasi hang ta kan sekerdukam ya tapi kemengar mentang kadang nyepadan kita rekam kebalong nak bolong stable nyepadan ni kata andai ngapat ngastang pada dai berit kemap li iman kepolong sipos mentang anak bu kena kedukan dok andai poksa Sherlong ka tengah labu kena kedukan ko pangala ap ya kata ka kam hadu dayu kata kam kejam tekat pempat yo stang shua nak kena kam orang sangat kibrun nomor cisin ke sengite kibrun seong bet me balik kita apa tadi kita maka ban awal kita baru terebe ya kam lajong pas ngap ria nawe naru ke nomor ba bunsin ngai ba kini ki politics lah penong ki politician no leader ki jongi lara kim yo topik ban keren kin disturb ipi kin long confused kin pen confused ipi kin pen kan mau ipi ya ki bom la long ke kom ga issue kin ya tu ipi kita issue ba par ki issue dawyong ki issue ILP ki issue ba par te issue thamator be na itu thamator du mentar sakut be itu kita be ai mangi ya let public no public hearing lana keputus risman lana kesong bet ya le rally ke peaceful rally kini kita kamu kispen berngia kispen thot ya ka jemut perkhat jongpi ha ka jing siap di depan fokus menteri ke kap lo jong ma phi pat las ngoy hap ya kata ka jing pen jong ta politician phi rap de itu pan le ke the next time haswa ba pen le sngau phaban fokus shwa ya ka kam lo jong ka shwa ban le perkhat ke pin yo jiman toy lada pilek pat kita ka jinglas lada pilek okay the pide mas ngatui kita artilik profit and loss kandan be hangno hamaro okay the kum kita dijai dik na politician unpus ngau honi kita mensim jong pi unsakran ari kita mensim jong pi kan langsung shit be okay the ngapong ya kana ko party okay politician sih kita beru ke start ban manipulate dan ya pen kan mausa ya ke isu ke ba arpos 6 live post 6 nomor pikir kreatif bakam orlong herlano lanoru tambah pendik epi kenang banyu kata ka topik ban keren ban le rally balik pendik ya kata ke future ke jongpi ke mentapat kesekeran pada ya kata ka reservation policy okay keren ni ke kimat ki bom la long kis pendik epi kis pen ki win ya kata ke mensim ke jong pi handre dalai le ru am kanom urlong re kata ke jing kwa jong kita ki pai ba kindang ban wan rai ke topik handre pen urlong pat kimnang okay tapi debas ngotu ban avoid no kita politics kini kita baro eliminate baro wadam bu ke kli jong pi melong bet empty thli bet kita ka mindset ke jong pi perkhat ek de benda perkhat baik ek de benda the sala ma hi kalai ya kam lo jong fokus bet tang kam lo jong nomor ba kisin ba pila islam ke pisar islam ban lada pila kalai pisar kalai ban te kena ba i pi kena hadin kadai kalis ke bangla tho kanosngi kabangala stang ke business dia kanosngi ngala stang ke business dia ngala tho man la kesngi adu sen menengkong mengawan rumah kana dukan adu menta kade kumba no kala de up kondai sngi ya nah pe kala de up kondai sngi ke profit rukadan ke loss rukadan okay. Kalas tem 14 ra nomor ba
ngalah tangi kena namar ba ngadon kita ke jingrap nak ki wepat tei ki ba ayanga ta opportunities tengah yuk jingrap na kita ta haswa ba pinstang kano kam pero pidi ban sentu pidi ban wat kita bru balak panirap ipi ke ta namar ba kipun bhai ta bru balak panirap henry pidi ban tip kumkino bolong loyal kipal de ban shania but kumkino kita bru pom de ban shania nomor tang shania kalau ya bru tang balayu opportunities nak keman ta kalau sempat kesawan rapat suki okay ta de nak tak rau pidi ban tip kumkino kita bru banjit ban long ondong bet ban long malik ban long boss ipi ban hikai ipi ban yarap ipi haba pidon problems kesebatai ipi ke datang katai dan kam pidi ban tip kata kada pila fokus ya kata kam lo jong pi pen senang suki ban connect ban kibru pen labet ya kita kibru kiban yarap ipi hakno kam hakno feel ba pitre kin don be ta kibru okay kin don be ta kibru ban yarap ipi kata tanggawe ya de bron kam start okay start sedang no kajing sedang jong pi kalong de ke pas ngotna kata tangkatahi kowe di bentip sedang no ya kam lajong kat ba dang up ya kata kam sorkar ya kadompat yo kata sedang no ite kam barit bel ya kata ta nagaleng jonga ta tangkatahi ngandon issue panang ta tapis na panaro like subscribe like okay tangkatahi ko bless you. Thank you.